Nshimiye Imana kuba kuri uyu munsi mukuru w'umuvandimwe witabye Imana. Uyu muzehe ni mubyara wanje, twahuye twembi turi abashumba, ntawe ufite umugore, turaturana nawe, arashaka, niwe washatse mbere yanje, nanjye nshaka nyuma yiwe, turaturana, abyara umwana we mukuru turi kumwe, uko twabyaye twembi twarabanye, turinda duca abagore bacu baca kubyara. Uyu mugabo yabayeho bamusengera ku buhudumu, ubuhudumu arabukora, mu buke bamusengera ku bwarimu, mu buke ariga, amaze kwiga bamuha impamyabushobozi wo kumugira umupasiteri, baramusengera, kandi ibyo byose yakoraga ntacyo yazaga asaba nk'abandi bapasiteri bandi bagenda bavuga ngo nibabaha ubukozi. Twebwe nitwe twazaga tumubona tugatora, tukavuga uyu muntu akwiye kuba umukozi. Rero kuba yakoreye Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye, yakoreye Imana mu bintu byinshi cyane, yararushye azana yubaka ikanisa, turi kumwe twebwe twese, riruzura ndetse ribomoka gatatu, turasaba turisubiramo, turaryubaka turaryuzuza, turi kumwe, agakangurira abantu gukorera Imana. Yakoze ibintu byinshi, yagabiye abatishoboye, afasha abatishoboye, wamukaba ifaranga ntanazi kwishyuza mugabo, ukaza kumwishyuza we ukibwira ukamwishyura ifaranga. Yari umuntu w'umugabo kandi yari imfura. Rero Imana kuba yarabonye wimutware ni ku ijambo ry'Imana, rero ngo hari abapfa bapfira mu mwami, umwuka nawe ngo ngo baruhuke imihati yabo, ngo kuko imirimo yabo ikurikiranye nabo. Ni ukuri Karasiyani ndabona atapfuye, yatashe, yazamutse, ari iburyo bw'Imana, ari iburyo bw'Imana. Hazapfa umushenzi utaramenya Imana. Imana imugire neza kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Amazina yanje Semukiza Munyaruguru Jerome. Uyu mukuru wanje Karasiyani yavutse mu mwaka 1944 ahantu ibuvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahantu muri zone ya Uvira, ahantu hitwa Mukavugu. Aravuka, arakura, tuja mu Minembwe, tuvuye mu Minembwe tuza no mu Kamombo, jewe niho naje kuvukira. Nyuma yiwe umwaka w'1960 tumusanga ari mukuru wacu, turabana neza, araturera, aratwigisha kugeza duhunze mu mwaka w'1966. Mu muryango yakoze imirimo myinshi, yarafashije abantu bo muri famiye benshi, yarabafashije, arabafasha cyane, arakoramwo abantu batishoboye, imfubyi arazirera, abapfakazi yarabahingiye, yarabubakiye, ntacyo atakoze. Inka zose umuryango bamutegetse zose yarakoze, yarabikoze inshingano zose z'umuryango kuburambuye ku bwinshi, yakoze ibintu byinshi, imirimo myinshi kabisa. Yatanze inka nyinshi tudashobora kubara ntitwabyibuka, arabikora kabisa. Mu baturanyi duturanye, kugeza n'abaturanyi twaduturanye, ku Banyamurenge, ku Bapfurero, ku Banyintu, ku Babembe, abo bose niko yakozemo imirimo myinshi cyane. Ariko turashimye ku mirimo yakoze, ni myinshi cyane, ntabwo tuzamwibagirwa, tuzahora tumwibuka ibyo yadukoreye. Kandi ikindi dushimyeho, adusigiye umuryango, yarabyaye umuryango, adusigiye umuryango munini, abana yarabigishije, barize bose, yarabashingiye abana kuko yababyaye bose, dusigiye umuryango munini.
abana asize bakuze bose bamaze kubaka n'umwana umwe wari usigaye, ariko nawe twizeye no muri no myaka kuko azubaka, ntacyo atakoze, inshingano zose zo kuba hano ku isi yarazikoze. Noneho njyewe amazina yanjye ndi Simoni Musega. Uyu nguyu ni murumuna wanjye, ariko ayazi guturana n'abandi bantu neza. Yari afite umuco mwiza, yaturanaga n'abandi bantu, nta muntu bokwangana. Yari umuntu w'amahoro, yari umuntu w'umutima mwiza. Noneho njyewe aho duhuriye nawe twabanjiye nko gutura habiri, twabanje gutura habiri nawe, aho dusuye guhurira niwe waruntunze, arantunga, aransengera. Nari umupagani, aransengera, nanywaga itabi, ibyo byose ndabireka. Aragaruka aranemeza, kandi ari we mutoya, anereka inzira uburyo abandi baza batura. Turaturana neza neza neza, turasangira kugeza n'ubu. Niwe waruntunze kugeza ubu ngubu. None aransize, ubu twari dusigaye dusangira, twarumwe, agira imirimo myiza, ntaho bataturanaga neza. None aba n'abana bacu, ni umuco mwiza wacu. Abana bari abacu, bazosigarana uyu umuco wacu w'ababyeyi, bazowusigarane nabo, bazosigare baturana n'abandi neza. Murumuna wanje mwifurije iruhuko ridashira. Uyu muco yagize, Imana izomuheze umugisha aho yagiye. Ndi Wuziya Barera. Uyu ni murumuna w'umugabo wanje, niwe umukurikira. Garasiyani Semwoborwa. Mu muryango wacu, mu rugo rwa data bukwe, nije washitse mbere, nijewe mukuru mu rugo rwacu kurushinga, natangizanyije n'amabukwe. Turabana neza cyane, ambera umubyeyi mwiza, ndabyara turi kumwe, dutandukana mbyaye. Hanyuma uyu ni murumuna wacu, twabanye neza cyane cyane. Turakundana, tubana neza n'ibyishimo byinshi. Uyu Garasiyani yakoze imirimo myinshi. Imirimo umuntu akoreye mu isi nizo umuherekeza. Arakora, turabana, tubyara abana, turi kumwe, turabanza abana biwe bakazi iwanje neza, bakigaragura, bakamera neza cyane. Turi kumwe, dusurana. Nyuma yaho turabana, akaza, inka ziwe zabaga iwacu mu mibunda, akaza akanyura iwanje, akaryama, ngasasikira ngo data akaryama. Akamererwa neza, nanje nkishima, nkanezerwa cyane, kuko ari nje wari mukuru mu rugo, mu muryango wacu. Nuko turabana, data atubera inzira tumucamo. Twabagiriye ruguru, akaza kudusura. Abana baza akamavuga ngo ikindi umuzanye. Kibazaga baza ngo baziromwe. Baza kuzana imyenda, bakambika mukuru we, ndetse n'inkweto, nimba mwabonye muzehe, mwabonye inkweto yambaye z'impanga, bakambika na muzehe. Turanyurwa, tumererwa neza. Twazaga tuza tukamanuka. Tugerire aravuga ngo tugende dusange muzehe. Jewe nkavuga ngo muzehe niwe uzotuje inyuma, niwe uzoduherekeza. Ariko kubera amahirwe yiwe, yabaye impa y'amaguru. Imirimo umuntu akoreye mu isi nizo muherekeza. Nukuri turamanuka, tuviriye Imaranyundo tuza hano. Amaze nkamuzana muzehe we, amaze kunama, nkamuzana abana akamwogosha. Yamara kumwogosha, akazana amazi, akamuhagira, akamuhanagura. Yamara akamushorera, akamujyana muri salo, ngo mwana wa data, ngwicara hasi turiye. Yewe twaje turiye, ngo mwana wa data, ngo ntiwogenda utariye. Data akora imirimo myiza,
ariko uko nuko yari akora imirimo aruza aho yagenda rwari urugenzi rwiwe rwo kugira ngo Imana imujane. Data we, none data ndabishimiye, Imana ishimwe. Imbere y'Imana abana biwe bankamira amata ndanywa, banjana kwa muganga bambagisha amaso kubera Garasiyani ibyo yarahaye amvugira. N'ubu ndazaga avuga ngo nimbwira abana banje ko amaso yasuye guhuma ngo bazonjana, ariko nta kibazo. Data yadusibigiye abana, nanone uko yatureze n'abana biwe niko bazoturera. N'ubu imyenda yose nambaye n'abana biwe bayinambitse, ahasigaye Imana ishimwe agira iruhuko ryiza. Nuko amena. Uko mumbona hano kuri iyi kamera, ngiye guheza abana banje bose, abana ba Muzehe Mpore. Mwihangane aho muri hose mukomere. Muzehe yagiye mu ijuru, Imana yamujanye. Muzehe ntabwo nari muzi, ariko duhuzwa n'abana Imana yaduhaye. Muzehe aza kunsabira, amaje kunsabira ntabwo twagoranye, kuko yari umubyeyi mwiza w'ukuri w'umukirisitu. Turagenda tuja mu biraro by'aho amatungo yari ari, ndetse ampa iminani y'abana babiri, yuko uwo yari ko asabira Mahirwe ni umukwe wa mukuru wanje mwene data wacu. Uwanje mwana aha yasabira uwanje, naje asaba Kamikazi Bere kuba mukakadaniye. Uwo munani yose nije yayeretse, nije yayihaye, twabigoranyemo. Turabana na Muzehe mu buryo bwiza, tuza gushingira twese abana hano. Ubukwe burangiye, ijambo rinini nkwiye kubabwira, ndamusezera nije wagiye gutaha mbere. Muzehe arambwira ngo ico dukora dusenge, niho namumenye bukristo. Ati dusabire abantu umugisha. Ndamubwira nti ese ukeneye iki? Arambwira ati umugisha munini ni wowe utanga. Abana turi kumwe turasenga, n'abafasha bacu baracahari, tubasabira umugisha. Turavuga ngo bazobyare abahungu n'abakobwa kandi bazororoke. Turi kwicaranye na Muzehe. Bukeye Muzehe araza nawe avuye n'ubukwe burangiye, agera iwanje mu rugo. Ijambo yarambwiye ngo inzi kuzi kunda gusoma, niko bambwiye. Naje nkunda gusoma. Ico ngusabye ure mu bitabo byawe uzusoma by'Imana umpe kimwe. Muheza igitabo kivuga ngo imani yetu ndiye ushindi. Aracishimira cyane. Muzehe arakijana. Bukeye abana ko twabasabiye barabyara, dutekereza kugera mu rugo iwe umuhira jewe n'umufasha wanje. Turagenda tuza kumukoza muziko, abana bataraho turasa tuja no guhemba. Tujana imitwa y'uburyo bubiri tugerewe mu rugo. Arasa kandi asa aho magara baturanye biwe akora ubundi bukwe. Ibyo nibyo two twabanye na Muzehe. Nyuma yaho Muzehe ubunjino ukundaha atuye nyine hanarangirije Imana imuhamagariye, turicara twazaga twicara tuganira. Narahageraga mu rugo ambwira ijambo, arambwira ngo njewe ntafashe ko ndimanya naye nabaye muri umunawe. Ndabushima ko yamvukanishije n'abana biwe bose, uko mwese abana biwe uko Muzehe yababyaye muri abana banje. Arambwira ngo ikinereka ati imirimo ho twebwe mu rugo rwanje tufatikayo n'imyinshi, atari ko uno wareze umwana wanje aho yarerewe, aho Bere yarerewe Bukavu, Muzehe amuhinga arayimuha. Atuye niyo manyana ndamushimiye ko yandereye umwana mukazana wanje. Ati naho wowe turi kumwe runo rugo twarusangiye. Twicaraga tuvugana kandi tugasenga Imana, twabanye neza nawe. Kuri ubwo ico mwifuriza ni ruko ridashira. Imana imwakire mu bayo. Amen. Amazina yanje nitwa Nyiratibura Zuzana, umukobwa w'abatwari wavukanye na Marehemu uyu nguyu urangije kuri uno munsi, musaza wanje Semwoborwa Garasiyani. Twavutse turi abana batanu, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Garasiyani uyu nguyu Semwoborwa musaza wanje twabanye neza. Twarakuze nsanga mukurikira ubwa kabiri, ariko yaranduseho cyane, ni nawe wandeze.
niwe wandeze, nta bakobwa twagiraga, niwe wandeze, ayo mateka n'abandi barayazi, niwe wandeze, yandeze neza kugeza amaze gukura, maze kuba mukuru, niwe wanshingiye, ni musaza wanje nubahaga nakundaga, yarankundaga mu buryo yazaga mbona akambwira ngo ese mwana wa mama, ngo ese ko wananutse, ngo ko wananutse, unanutse cyane no kubera iki? Kavuga nti nta kibazo, nukunanuka gusa n'amagara yanje, ariko nukunanuka. Akankunda, akaba nkuku kwa data, akanyubaha, naje kamubaha, kamufata, kamubaha. Yari umuntu uvuga makeya, yari umuntu utagira menshi. Musaza wanje yari umuntu witonda, yari umuntu ukunda umuryango wabo, yari umuntu ukunda umuryango wabo. Aho bigeze aho ngaho, abo umukozi w'Imana, aba mumwizerwa, mu ikanisa abo mwizerwa, ibyo cyane simbishinzwe ariko bazabivuga. Abo mwizerwa mu ikanisa, abo umukristo, kandi kumuhamya kwiwe ndamuhamya ndafite isoni kandi ndafite gutinya. Abo mwizerwa, abo umuhudumu, nyuma bamugirira icyizere, yari umupasiteri ukora neza, ukora imirimo y'Imana, utanga, yampaye inka, umwana wa mama yaranyambise, yampaye ihuzu, yampaye amafaranga. Kuri ubwo ndamushimiye agejeje kuri uno munsi, nihanganishije musaza wanje Mpire, yamukundaga kimwe namugira kimazi wiwe w'imfura, yakundaga abana ba nyina, yakundaga musaza wanje umuhereza Mpire, yamukundaga, yaramwishimiraga, iyo yamubonaga yazaga aje kukuguruka akamwishimira, akishimira umwana wa nyina, kabyishimira ukuntu akunda umuryango wacu. Ico nishimiye nuko musaza wanje arangije, amaze gushingira abana biwe bose uko yabavyaye, hasigaye umwe, ariko nawe bakuru biwe bazamushingira nta kibazo, bazamushingira. Ahasigaye muramukazi wanje tuzabana neza, nanone urugo rwiwe adusigiye abantu, ntituzorushikamwo ngo tugire isoni, ntituzorushikamwo ngo tubure ico tuvuga. Bazaduheza, bazatwishimira, baradukunda, tuzarushikamwo twaka inka bayiduhe, tuzaka amafaranga bayaduhe. Asize abantu, asize abagabo kandi badukunda, agakunda byishimo, agakunda Simoni mukuru wiwe Musega. None kuri ubwo sinovuga menshi, sinashoboye, ariko mwifurije umuzuko w'abera, mwifurije iruhuko ridashira. Umubyeyi witwa Imana ni muramu wanje, ni mukuru w'umugabo wanje, ariko mu by'ukuri ntabwo namufataga nka muramu wanje. Imibanire yanje nawe yari umubyeyi wacu, niwe watureze urugo rwacu, niwe wari mu rugo, wari umubyeyi adukuriye twebwe twese. Kumubura rero twagize icuho gikomeye cyane. Muzehe yagiraga kwirinda, nta kintu kibi cyamuturukagaho cyamuteranya n'undi muntu, ntibyabaga. Hari igihe aje kubwira ijambo akabanza akaritekereza bigatinda mu kanwa ke, iyo aje kukubwira akabanza akagusekera. Mu by'ukuri muzehe yitwaye neza muri mu minsi ye yose yabaye ku isi, yabaye imfura cyane. Yari umugabo w'Imana, yari umugabo mwiza cyane. Rero ndashimira Imana yamuduhaye akatubera umuyobozi w'urugo rwacu, yatureze neza pe. Turashima Imana yari yaramuduhaye kugira ngo atubere umubyeyi kandi atuyobore urugo neza. Rero ndashimira abantu nabo muri iki kiriyo, twebwe abari hano Amerika, abantu benshi baraje baradusura, baradufasha, baradusengera, twumva nyine batwiyurireho agahinda k'urupfu, baradufashije, ndabashimira cyane. Ndihanganisha umukecuru, urugo rwacu numva ni twe abantu bakuru basigaye twembi. Yihangane, dufite abana twarabaye, dufite Imana. Aho muzehe atari, Imana irahari, izakomeza ibane natwe. Rero muzehe nta kindi twamwifuriza, Imana igenda umutuza heza, azarugukana imirimo yiwe. Tumwifurije umuzuko w'abera, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nitwa Mwambutsa Mpire, abandi umuvandimwe
umuvandimwe wadusize nije bucura mwabo cyangwa umuherezi. Rero umuvandimwe twarabanye kuva ndi umwana, arandera ndakura, arashingira umugabo. Yanderanye ubupfura bwiza, yanderanye ubwitonzi, yanderanye kwihangana, yanyigishije kwihangana, anigisha gukunda abantu no gukunda Imana. Niwe muntu wanyigishije kumenya Imana. Iyo najyaga hose, najya ku ishuri, aho nabaga ndi hose, yarambwiraga ngo ngende menye Imana. Kandi naje sinigeze mutererana, sinigeze mutenguha, nitwaye neza aho nabaye hose, abo twabanye bose, abazi wenda n'abatanzi, nabanye n'abantu neza cyane kubera uburere natojwe. Rero umuvandimwe twarabanye, nta munsi twigeze dutongana nka burya by'abavandimwe. Naramwubahaga cyane kuko yari umubyeyi wanjye, namufataga nka data, yarandeze anderana ubupfura bwose, antoza umuco w'abantu. Kugeza kuri uyu munsi byarantunguye cyane. Nari nzi ko nzabana nawe igihe cyose kugeza mushyinguye. Ndibuka umunsi umwe nararyamye, tekereza maze kugera hano muri Amerika, tekereza ukuntu bazamumbikira bakambwira ko yapfuye, ntazabasha kumugeraho ngo murebe byindure menye ko asize. Nararize iryo joro, baranyihanganira. Rero kugeza kuri uyu munsi ni umunsi tumusezeyeho. Muvandimwe ndagushimiye, waneze neza. Waneze mu rukundo, wigeze umvutaza, ntacyo nakuburanye. Icyo wari ufite cyose warakimbaga. Nari meze nk'umwana wawe w'imfura, wari inshuti, wabaye inshuti magara. Twaganiraga byinshi iyo twabaga twicaranye nta rungu. Na hano waramvugishaga nkumva mfite ihumure, nkamererwa neza, nkishima, tugaseka. Ndagushimiye, ugende neza. Mahirwe nakugera hazakunsezerere. Kandi ndabwira mukecuru ngo mukecuru wihangane, wambereye umubyeyi mwiza. Ntiwasaga na muramu wanjye, sinagufataga nka muramu wanjye, nagufataga nk'umubyeyi wanjye. Ntacyo nakuburanye, ntacyo wangomanwe. Rero urukundo mwakunze naje nzarubakunda. Nari mfite umugambi w'icyo nzakorera muzanyu. None agiye iyo mbano ntarayimugezaho, ariko mukecuru urahari, nta kibazo, uri mu cyimbo cye, ndayikugezaho. Kandi muzehe yasinziriye, ntiyapfuye. Ndagusezeye muvandimwe, uzandamukirize umubyeyi, uzandamukirize mama, yagusezeye neza muri kumwe. Uzandamukirize Rwamiheto, wari umuvugabutumwa mwiza. Undamukize Manase, warangije urugendo rwe rwoheza rwo ku isi. Undamukize Mezake, wari imfura wadukundaga.
ndagusezeye ngo amahoro y'Imana azabane nawe, hanyuma mahirwe nagera aho ngaho azakunsezera avuge ngo nanjye ndagusezeye. Ngaho amahoro y'Imana abane namwe mwese, mwabasha gutabara, mwakoze cyane. Njye banyita Ariete, mba muri Amerika, ndi umukazana wa muzehe wa kane. Nashatswe muri ino famiye ndi umugeni, umugabo wanjye yabaga hanze, dukora ubukwe, umugabo asubirayo, nsigarana na muzehe na mukecuru mu nzu. Haciye ukwezi mbura umubyeyi wanjye papa, nawe nari nsigaranye. Muzehe arambwira ati mwana wanje, nubwo ubuze papa ariko nanjye ndi umubyeyi, nzakubera papa wawe, aho papa wawe yarari nanjye ndakubera papa mu cyimbo ciwe. Muzehe yagiraga amahoro menshi, yari umuntu ugira amahoro, uca bugufi. Niyo mwabaga muri kuganira ukabona yaguhaye umwanya, ari kumva nk'umubyeyi. Tubuze intwari, tubuze umuntu ukomeye. Ikindi navuga kuri muzehe, yarangwaga n'ubukristo. Yahoraga atoza gusenga. Mbere yuko tuje kuryama tukabanza tugasenga, akavuga ngo ntitukaje kuryama tudasenze, tukabikora. Akatwigisha ijambo ry'Imana. Muzehe yari umuntu ukunda Imana cyane. Rero nashakaga kwihanganisha mukecuru, muha pole, mama ukomere cyane. Ndabyumva ntibyoroshe kubyumva no kubyakira, ariko Imana irahari, izagukomeza, izakuba hafi. Natwe nk'abana tuzakuba hafi. Muzehe tumwifurije iruhuko ridashira. Turabizi ko amahoro yawe wagiraga aho uri n'ubundi uri mu mahoro. Imana ikomeze kwakira mu bayo. Murakoze. Je nitwa Mahirwe Faustin, ndi umuhungu wa kane wa muzehe ariwe papa. Muzehe rero ariwe papa wanje yagiraga indangagaciro nyinshi, ariko muri izo zose ntabwo turi buzivuge, ngiye kubabwiramo nkeya. Yagiraga indangagaciro yo kuvuga ukuri, yagiraga indangagaciro yo guca bugufi, yagiraga indangagaciro y'ibyishimo, yagiraga indangagaciro yo gukunda abantu. Yakundaga abantu mu rwego rumwe, yakundaga abakuru n'abatoya, n'amoko yose, harimo abafurero, harimo ababembe, harimo abashi ndetse n'abanyamurenge cyane kurushaho. Rero icyo kintu cy'urukundo turakimushimira. Ikindi kandi ikigaragaza urukundo rwiwe ni uko haje abantu benshi baza bamugana, hari icyo bamukeneyeho cyangwa bamushaka, kuko papa Imana yari yaramugasaniye agira ibintu, hanyuma abantu bakaza bamugana bashaka bamusaba. Nta muntu waje amugana wese wasubiyeyo atagize icyo amumariye. Papa nabonye agaba inka nyinshi, nabonye agaba intama nyinshi, nabonye agaba ihene nyinshi ku moko atandukanye. Ikintu turakimushimira. Ikindi kandi rero papa yagiraga indangagaciro za gikristo. Papa yakundaga Imana mu buryo budasanzwe. Ibi kigaragaza ukuntu yakundaga Imana ni ukuntu yategeraga ijambo ry'Imana. Iyo yabaga ari muri kanisa cyangwa se mu mukutano, wabonaga arimo ategera ijambo ry'Imana, ashizeho umwete we wose, ku buryo iyo yategeraga ijambo ry'Imana wamubona agashaka nko kuja guhaguruka ngo atange haleluya cyangwa se abe yahobera umuntu urimo kuvuga ijambo ry'Imana. Ikintu turakimushimira. Ikindi kandi yagaragajwe n'ukuntu yajaga mu mahoro, yajaga mu butayu agasenga mu butayu, akamarayo iminsi 2, 3 irenga ndetse n'icumbi. Icyo kintu papa twakimubonyeho ukuntu yakundaga gusenga. Ikindi kandi yakundaga gusoma ijambo ry'Imana. Buri gihe iyo wamubonaga asoma igitabo, n'igitabo cya Bibiliya yasomaga gusa. Icyo kintu twakimubonyeho. Ikindi kintu twamubonyeho kigaragaza ukuntu yakundaga Imana ni ukuntu yatangiraga Imana mu bintu yari atunze. Nta n'umwaka n'umwe
atatanze icyacumi cyangwa se ngo atange amaturo, yatangaga ikimasa cyangwa se yatangaga inka buri mwaka yo kubagira Pasaka. Icyo ni ikintu cyamugaragazaga ko akunda Imana. Papa rero yansabaga ko umwana wiwe, ari nacyo kintu kimbabaza, yansabaga ngo nze muri Afurika nze kumwereka abana banje, kuko njyewe sinagiriwe amahirwe yo guhita mbyara kuko nabyaye nyuma. Nacyo kimbabaza, amaze kubyara ansaba kugira ngo nje kumwereka abana, kuko nari ntuye hano muri Amerika, nari ngize imyaka myinshi, ndasubira muri Afurika, imyaka hafi 10 yari ishize tutabonana. Hanyuma ansaba ko nja kumwereka abana, byakunda. Ndamubwira ati papa wihangane, nuko ndabipanga ko ndabitegura, umwaka utaha nzaza nze kukwereka abana. Ariko Imana yo mu ijuru yabishatse ko agenda atamboneye abana, ariko ni ubushake bw'Imana nyine. Ntabwo Imana yo mu ijuru nibizi, kandi izadufasha kwihangana icyo kintu, izashire mu mutima wacu. Icyo kintu turimo, sinzi uko uburyo kizatuvamo, ariko nyuma tuzasenga Imana yo mu ijuru izadufashamo kugira ngo icyo kintu kizashire. Amazina yanjye nitwa Nyansingizwa Yvette, ndi umwana wiwe wa 8, kurikira abana 7. Imbere yanjye hariho 7, nanjye ndi umwana wa 8. Shimiye Imana rero yuko uyu munsi ndi ku munsi mukuru wa muzehe. Muzehe rero twabanye neza, muzehe yandeze neza, muzehe yanshingiye neza, muzehe yankundiraga umugabo, muzehe yankundiraga abana, muzehe nta kintu na kimwe kibaho bajya bakorera abakobwa papa atankoreye. Papa yankoreye neza, ibintu byose, ibishingizwa byose papa yabikoze neza ku murongo, nta kintu na kimwe namushinja. Papa rero ngiye kumuvuga mu buryo bwo mu mwuka, ni byinshi kandi ni birebire, sinabivuga ngo mbirangize. Papa yari umukristo, yadutoje gusenga. Nta muntu n'umwe mu bo yareze kereka wenda abagiye bakiri batoya, ariko abantu babanye nawe cyane papa yatwigishije gusenga. Twakaza tujana nawe mu butayu, ndabyibuka ari igihe twakaza tujana nawe mu butayu, njyewe nawe n'abasaza banjye na mama, twese tukajya mu butayu tukajya gusenga. Yatwigishije gusenga, atwigisha gukunda Imana. Icyo kintu yahoraga kitubwira buri uko duhuye. Ku mwihariko wanjye papa yari inshuti yanjye cyane tubona ukuntu mvuga. Papa mu bijyanye n'umwuka yaranyigishije, ambwira uburyo kwiriye kwitwara mu buryo bw'umwuka. Yanguriye ibitabo, arambwira ngo nza nsoma ibitabo, arambwira ngo ningende no kwiga ijambo ry'Imana. Ibyo byose yarabikoze. Anyigisha nuko nkwiriye kubana n'abandi, anyigisha mu buryo bw'umubiri, aranyigisha. Hariho byinshi yanyigisha, sinobivugira hano ngo mbirangize, ariko papa hariho byinshi yanyigishije biri ku mutima wanje. Kandi ndagira ngo nkubwire papa, ndabizi urimo uranyumva, nzabikurikiza inyigisho zawe wanyigishije, impanuro wampanuye zose nzabikurikiza, nzagera ikirenge mu cyawe. Ibyo byose nzabikora, bya bindi wajyaga umbwira papa, nzabikora byose. Ni ukuri turishimye cyane kandi turanezerewe, kuko papa yakoreye Imana pe, yakoreye Imana. Babivuze muzakomeza mu byumve ukuntu yakoreye Imana. Yakundaga gutanga inka mu giterane kugira ngo abantu barye. Hari igihe ngo bagendaga batishyuye inka babaga bariye, ariko papa abirebye aravuga ati reka njyewe nzajya nyitanga yanjye. Arayitanga, abantu barabizi benshi, n'ahangaha n'abandi bazabisubiramo bari kubivuga ko iyo nka yayitangaga. Imana rero imuheze iruhuko ridashira kuko yarayikoreye. Imana ishimwe kuko tugeze kuri uyu munsi wo kumuherekeza. Nitwa Hakiza Jire, nkaba ndi umwana wa gatanu
mu muryango wa muzehe. Muzehe umuntu yamuvugaho ibintu byinshi, ariko ndagira ngo mvugeho muri bikeya kuko hari n'ibindi abandi bavuze, hari iby'abaturanyi bavuze, ariko njyewe ndamuvuga nk'umubyeyi wanje, nongere kandi muvuge nk'inshuti yanje kuko hari aho twamenyaniye duhita tuba inshuti nawe. Icya mbere ni uko yarandeze of course nk'umubyeyi ndakura. Ikigeretseho anyigisha gusenga, aho niho twabashije kumenyana nawe. Yanyigishije gusenga, twabanye nawe mu butayu, twakoranye nawe amavugabutumwa menshi anyigisha uburyo bwo kuvuga, uburyo bwo guhagarara mu bantu, uburyo bwo gukorera Imana. Aho niho twamenyaniye tuba inshuti je nawe. Hari aho twagaza tuja mu ivugabutumwa, jewe papa na mama, ko turi batatu tukaja gutarama kandi bikanezeza. Si bose babasha kubikora gutyo, ariko twarabikoze kandi mu buryo bwiza ndetse busobanutse. Icya kabiri, data yari umusenzi, bitari nk'uburyarya, bitari n'ibyo kwikora nk'abiki gihe. Yari umusenzi mwiza kandi ubikora nk'umwuga. Icya kabiri, data yari umuvugabutumwa mwiza. Icya gatatu, data yari umushumba usangwamo n'abantu bose, akagira umutima wagutse, abatoya, abakuru, abasaza n'abakecuru bose bakamwisangamo. Ariko uyu munsi tukaba twaje kumushingura cyangwa se kumuherekeza bwa nyuma. Turashimira abantu bose bari aha n'imiryango iri hano, dushimira ndetse n'abavandimwe bahabaye, tunashima n'Imana natwe yatuboneye umwanya kugira ngo tugere hano. Uyu munsi tukaba tumusabiye iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Gasore Albert. Ndashima Imana kubwo uyu munsi mukuru wa muzehe ariwe papa. Papa ni umubyeyi wanje kandi yabaye umubyeyi, icongeye arongera aba inshuti yanje. Kubera iki? Kubera urukundo rwinshi yaneretse kuva mu bwana kugeza mbaye umugabo. Namubonyemo ikintu cy'urukundo rutangaje kuko yarandeze ubwe, kuko zari inshingano ze kundera. Nyuma arananderera naje, yandereye abana 4, abana na madame igihe kirekire. Yatweretse urukundo, atwerekwa ubugwaneza, atwigisha indangagaciro za kibyeyi arizo tukigenderaho kugeza uyu munsi wa none. Yabaye umukristo, atwigisha ubukristo, aba umukozi kugeza kuri uyu munsi wa none. Turashima Imana kuko natwe dushize mu murimo tuye dukora. Ibyo tuye dukora nuko tubikura ku mubyeyi wacu ari wowe bitwigishije. Bijanye n'ubuzima busanzwe, yari umugwaneza. Ikindi kandi yarangwaga no gutanga. Yari afite ukuboko kurekura, ntiyabonaga umuntu ubabaye ngo amureke. Uyu munsi turashimira Imana kuko Imana yamusaruye kandi ikamusarura tukimukunze, akiryoheye amaso yacu, akiryoheye twifuza gukomeza kubana nawe. Rero kugeza kuri uyu munsi wa none turashima Imana kuko yagiye kandi akagenda neza. Papa ntiyababaye ngo atakire umubiri, ariko Imana yamuhamagaye, aho yamuhamagariye ahita yitaba aragenda. Turashimira abavandimwe babashije kubana nawe, Imana ibaheze umugisha. Turashimira itorero yakoreyemo kuko nabo bakomeje kumuba hafi, bakaba abakristo beza, bagakorana nawe. Abashumba bagenzi be turabashimira, turashimira abanyakarere ndetse turashimira n'itorero. Rero tutwaye amagambo menshi, Imana imuhe iruhuko ryiza. Ku mazina nitwa Musore Mugufi, nkaba ndi umukuru wa muzehe. Nkaba nishimiye kuba kuri uyu munsi mukuru wiwe wa nyuma wo kumusezera. Muzehe namumenye kera, namumenye ari mwarimu w'ikanisa, azarari iwacu, ari umukozi w'Imana kandi mwiza. Ndibuka ko hari igihe bakoraga amateraniro ya mbere, aya kabiri akaba ariwe bayaharira kubera ukuntu yabyitwaragamo neza, kubera ukuntu yataramishaga ikanisa neza, akaba ariwe babiharira. Abasaza bose
bakagenda bakamusiga kubera ukuntu yakundaga Imana, kubera ukuntu yitwaraga neza mu rusengero. Ni ukuri twabanye neza, yarangenjereje nk'umukwe, ampeza ibintu byose 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 byose. Ndibuka hari umunsi umwe yaje mu rugo, nibwo bwari ubwa mbere kumbona, ampa inka 2. Nta wundi mubyeyi ndabona utanga inka 2 ari uko abonye umukwe. Ntawe ndabona usibye data bukwe. Ijambo rya mbere yambwiraga kumenya Imana. Yambwiraga ngo uzoshira ibintu byose ariko uzomenya Imana. Ibintu byose uzokora byose uzoshira Imana imbere. Rero mu by'ukuri muzehe wacu yakoze imirimo itangaje mu rugo rwanje, yari umujenama wanje, akangira inama, yarankundaga kurenza abandi bantu none bose. Ariko rero kuba tutakiri kumwe none, mu by'ukuri ndababaye cyane, ariko kandi kubera ko nyine Imana yamukunze kuturusha, tuzongera tumubone. Ahasigaye muzehe wacu mwifuzirije ubukuru ridashira n'umuzuko w'abera. Nitwa Serugo Claude, nkaba ndi umukwe wa muzehe. Nishimiye kuvuka muri uru rugo rwa muzehe. Muzehe maze imyaka 20 mvutse muri uru rugo. Ndashima Imana kuko muzehe yarangije neza. Ndashima Imana ko tubaye ku kiriyo cya muzehe, tukabasha kumushungura mu cyubahiro. Twese abana be abari kure bakabasha kuboneka, nubwo abantu bose batabonetse, ariko ab'ingenzi barabonetse kugira ngo tubashe kumwerekeza. Ibyo mbishimiye Imana. Ikindi, muzehe namusanze ari umupasiteri, kandi nsanga ari umukirisitu ukomeye w'umunyamasengesho. Twabanye mu bihe byiza, angira inshuti, turasengana. Muzehe anyigisha gusoma ijambo ry'Imana. Aho byageze amaze kugera hano mu Rwanda niho twabanye igihe kinini tuganira cyane. Muzehe yarampamagaraga akampa ijambo mu gitondo, akambwira ngo ku mugoroba uraza kumbwira uburyo uryumva. Muzehe anyigisha ijambo ry'Imana muri ubwo buryo, anyigisha no gusenga ndetse akanadusengera. Muzehe yangiriye neza, yankundiye abana. Muzehe yangiriye inama nyinshi. Muzehe yansuye cyane bishoboka. Muzehe yangabiye inka izo umugenzo usanzwe n'izindi zitari iz'umugenzo. Kenshi iyo yageraga mu rugo yasigaga ngabiye inka. Ibyo muzehe ndabimushimira. Muzehe yaransezeye. Muzehe aja kurangiza nyuma y'icyumweru kimwe, yaraye mu rugo ndamuherekeza, hanyuma aransezera. Muzehe nubwo ntari nzi ko ari kunsezera, ariko yaransezeye. Yarambwiye ngo ari igihe tutabonana, ngo ari gutekereza kujya ruguru ngo mu giterane. Rero tuzamusengere azabone inzira azagende, kuko ari kubyifuza kugenda muri kuno kwezi kwa 7. Rero muzehe yaradusezeye nubwo tutabimenye, tukaba tumwifurije iruhuko ry'abera. Murakoze. Amazina banyita Izandinda Patient, nkaba ndi umwuzukuru wa muzehe. Hari ibintu byinshi nigiye kuri muzehe, hari ibintu byinshi yansigiye pe kugwibutso. Icyambere yansigiye kandi nza namwibukiraho cyambere nuko muzehe yagiraga urukundo rwinshi. Yagiraga urukundo rwinshi, agakunda abantu, akageza naho abagabira. Hari abo nagiye mbona benshi bagiye baza gufata inka hano mu rugo, bitewe n'ubwo rukundo gusa yagiraga rwo gutanga no gukunda abantu. Ikindi cya kabiri, yagiraga ibyishimo byinshi cyane pe. Yagiraga ibyishimo byinshi, umuntu wese wamubonaga yabonaga ko afite ibyishimo.
ikindi yari inshuti y'abantu bose, icyo nibuka yari inshuti y'abantu bose. Hari igihe nazanaga abahungu b'inshuti zanje tungana, tukaza tukicara hano nko mu rugo, ugasanga turi kuganira ariko tuganiriza neza nk'umuntu wogira ngo turanganye, kandi ari umuntu w'umusaza. Ni ukuri yari umuntu ugira urugwiro kandi urugaragaza cyane. Ikindi yagiraga, yakundaga ijambo ry'Imana, agakunda Imana cyane, agasoma ijambo ry'Imana. Yarangiza gusoma ijambo ry'Imana akanezerwa, akarira, akaza nkamubaza se muze kuri kurira byagenze gute, akamambwira ati ngo nasomye ijambo ry'Imana riramfasha, none niko ni ukuri kubona nawe. Ni ukuri yakundaga ijambo ry'Imana kandi akagira umunezero wiwe wenyine. Muzehe ni umuntu munini cyane, sinzi ko nomuvuga. Mu bihe bye bya nyuma twarabanye, ijoro aja kwitaba Imana, twaraganiriye cyane, twaraganiriye pe, tuganira ibintu byinshi. Hari ibintu yari ari kumbwira, jewe ndi gusa nkaho mukomeza cyane, byari bisa nkaho bimubabaje, ariko nsa nkaho mukomeje, arakomera, arangije arahaguruka, aramperekeza, arataha. Ico gihe twari turi tuganira no ku ijambo ry'Imana, asigira ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Turi kuvuga ku kwihangana. Iryo jambo rya nyuma dusa naho twaganiriye jewe nawe. Ni ukuri muzehe yari inshuti yanje. Muzehe sinzi uko nobivuga. Muzehe aja kugenda yarantunguye pe, yarantunguye ko mu gitondo twarabonanye, aragenda aja kwirigwaho yiriwe, ibyabaye byose murabizi. Nja kumva nimugoroba arambwira ati ngo muzehe yarangije. Naratunguwe pe kandi ndababara cyane. Hari igihe yigeze kugwara, ndavuga ati ubu nibwo wenda agiye kugenda, ariko Imana igira umuteguro wayo, yabonye yuko azarangiza neza kandi akarangiza nk'abakiranutse. Imana ishimwe yuko nabaye umwuzukuru wa muzehe, kuko kubyagwa mu muryango w'uyu musaza ni ukuri ni byiza cyane, ni byiza kandi ndizera yuko aho yagiye Imana muha ingororano y'ibyo yakoze, kuko hano mu isi yakoze imirimo myinshi kandi myiza, kandi kiruta byose nuko uzi yuko yizeye umwami wacu Yesu Kristo kandi azamusanga mu ijoro. Rero muzehe ni ukuri Imana igweze iruhuko ridashira, ni ukuri uzahora mu mutima wanje iteka. Ku batanzi ninjye bucura wa muzehe papa Semwobogwa. Singiye kumvugaho byinshi, muvuze cyane byose nkaho ndi gukabiriza. Ibyo ngibyo muzobyumva mu bandi benshi bazagenda babivuga. Papa yabaye umubyeyi mwiza, ntiyanyigishije ngo ambwire ngo ntugakore gutya, uzakore kino na kino, ahubwo yanyigishije mu byo yakoze, mu byo yakoraga, nibyo narebeyeho byatumye mba uwo ndi ubu nyine. Papa yari umubyeyi w'abantu benshi. Aho twabaye hose yabaye umubyeyi, abyara abantu benshi atari twe twenyine. Turi abana benshi mwacu, ariko buri wese hari urukundo yamukundaga, kandi twese twamukundaga. Ikimbabaje cyane nuko muzehe papa agiye mu rupfu usa nkaho rutunguranye, ariko kandi ntabwo rutunguranye kubera ko yakoze icyo Imana yari yamugeneye mu gihe ciwe, abikora neza. Papa agiye taragize amahirwe menshi yo kumusezera ngo wenda tuvugane amagambo ya nyuma. N'ibyo byinshi yahoraga ansaba gukora, agiye twari dufatanye randevu yo kubikora, ariko nubwo agiye ndabizi ko tuzo bikora kugira ngo. Ikindi mvuga kuri papa
yakundaga ishuri. Kugeza na n'ubu ngubu jewe ndi muri kaminuza, icyatumye ntareka kwiga nk'abandi bose bagiye babireka nuko papa yanshigikiye amuhatira gukomeza gukunda ishuri no kuryiga. Kugeza ubu ngubu ndiga muri kaminuza kandi mfite kubireka, nzobikomeza kubera ko papa yabikunda. Ni byinshi navuga kuri papa, ariko amagambo makeya, papa Imana imuheze iruhuko ridashira. Njyewe nitwa Ngabire Immaculée, ndi umukazana wa muzehe wa karindwi. Muzehe yari mwiza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Muzehe yaradutoje, muzehe yadutoje ibyiza, muzehe yadutoje kumenya Imana, muzehe yatwigishije Imana, muzehe yaratwiyeretse turamumenya, muzehe yatwereka Imana mu nshusho ye. Tugize tuvuge kuri muzehe ntitwabirondora. Muzehe yarambaniye bifatika, muzehe yarantoje, muzehe yansigiye umurage wo kubana neza n'abantu bose amahoro. Muzehe ntidufite icyo tumushinja atadukoreye. Muzehe yadutoje ibyiza byose biva ku Mana. Muzehe yatweretse ko ari mwiza, natwe tugomba kuba beza. Muzehe yantoza ibyiza byose. Nkaba nshima Imana ko muzehe arangije urugendo rwe turi kumwe. Ni ibyishimo mfite byonyine byankomeje, nkaba mfite ibyiringiro by'aho muzehe yagiye. Muzehe arankundanye abyereka abana banjye, muzehe arankunda bihebuje, simfite uburyo nabivugamo. Muzehe turamwifuriza iruhuko ryiza, n'abasigaye Imana ikomeze bakomeze. Ndi umukazana we wa gatatu. Nashatse nabanye nawe kuva 1999 mu kwa 12 nibwo nashatse, nsanga muzehe mu rugo, turabana imyaka myinshi. Twabanye imyaka 8 mu nzu, tubana ndi umwana, andera nk'umwana. Twarabanye imyaka myinshi, ambera umubyeyi mwiza. Byaruse kuba umubyeyi aba umuvandimwe. Turabana ruguru, arandera, ampa impanuro nyinshi, turabana neza. Yari umubyeyi mwiza. Muzehe yaradukundaga, aradukunda twese n'abana. Twarabanye cyane imyaka myinshi, aza kugwara, Imana impa imbaraga zo kumugwaza. Namugwajije hafi umwaka tubana nawe. Imana impa izo mbaraga, impa urukundo rwo kumugwaza. Ni nabyo nishimiye cyane kuko imirimo yanjye nari narayikoze mbere. Nubwo yasinziriye ariko imirimo yanjye nari narayikoze. Muzehe turabana neza, maze gukira. Nanje ubu ngubu nibwo yari atangiye kundera, kuko imyaka ishize nije wamureraga, ariko iyi myaka nawe yari atangiye kundera, kuko inshingano zinshi niwe nazakaga. Nagira ikibazo nkakimubwira kuko niwe twari dusigaranye. Sinavuga ibintu yankoreye ni byinshi. Yararusha akazi afasha n'abana b'iwacu. Igihe cyo kwishura amashuri akabishurira, igihe cyo gusubira ku ishuri akabaheza amatike. Rero muzehe yakoze imirimo myinshi cyane. Muzehe rero tumwifurije iruhuko ridashira. Jewe banyita Mfizi Emile, ndi umwana wa papa wa gatandatu. Imbere yanjye hariho abana 5 n'inyuma yanjye hariho abana 5. Nshimiye Imana kuko tugeze ku munsi wo guherekeza muzehe. Uriya umuntu agira iminsi 3, umunsi wo kuvuka, umunsi wo gushaka n'umunsi wo gupfa. Iyo minsi yose ni iminsi mikuru y'umuntu. Rero uyu munsi mu by'ukuri turashima Imana kuko tubayeho wa muzehe, ibiri ntitwayibayeho, ariko uyu wa gatatu tubayeho. Turashima Imana. Icya kabiri mvuga ngo no gushima Imana, muzehe uko yatubyaye twese, yatubyaye turi abana 11,
afite abuzukuru n'abuzukuruza turi benshi, ariko abo bose muzehe niwe ubashije kubabanziriza. Rero mu by'ukuri turashima Imana kuko tumuherekeje turi abana, tumuherekeje n'abuzukuru n'abuzukuruza, tubashije kumuherekeza, turashima Imana. Icya kabiri, munsi nigeze kurwara ndibuka narwaye ndibuka muzehe ararira ngo ngiye gupfa ngo nzirize, aravuga ngo arasenga kugira ngo agomba gutanga, ari ugomba tukamuherekeza. Ku bw'amahirwe ndagenda ndavurwa ndakira, muzehe harishima. Aravuga ati buri gihe cyose mporana isengesho rivuga ko mu by'ukuri tagomba gutanga, abana batagomba kumutanga, ahubwo ari we ugomba gutanga abana bakamuherekeza. Rero turashima kuko duherekeje muzehe, tumuherekeje rwose, turashima Imana. Nza nibuka igihe nshatse, twashakiye igihe kimwe n'abavandimwe banjye bakuru banje babiri, twashakiye igihe kimwe. Noneho bakuru banje bashinga izinka 12, jewe washinga izinka 10. Noneho ageze inahangaha avuye ruguru kubera ko najewe nashakiye muri kino gihugu mu Rwanda, ngewe noneho mubaza impamvu yanshingije inka 10 abandi akabashinga izinka 12. Muzehe arambwira tumva nkubwire, yewe nagushingije inka 10, ariko nawe nimba ushaka izindi 2 ndaziguheza. Umunsi nakoze ubukwe muzehe yari ahari, arambwira ati rero jewe nkugaba inka 2 zisanga 10 nagushingije, ahasigaye kugira ngo ugira amahoro. Muzehe yumvaga mu by'ukuri uko turabavandimwe, uko yakoreye umwe ariko agomba gukorera uwundi, adukorera neza. Sinza nibuka ko muzehe yigeze gukubita umwana, sinza nibuka ko muzehe yigeze kubwira umwana nabi. Muzehe yari umuntu mwiza mu buryo bwose bushoboka. Tukiba muri Kongo iwacu, bajyaga ibihe na mukecuru umwe akamara icyumweru mu kirambi ku babizi arimo gusenga, undi nawe icyumweru akakimara gutyo bakagenda bahinduranya, barimo gusenga, bari mu masengesho, barimo gusenga Imana. Muzehe twakuze dusanga ari umuyumbe, natwe turakura. Ndabyibuka dutangiye gusenga Imana, twabaga turimo gusengana na muzehe, turimo kuririmbana, twajanaga mu butayu na data. Ndabyibuka mu rusengero abantu iyo twasengaga tuja nko ku misitari cyangwa se turi mu rusengero turi kwakira abashitsi, ndabyibuka turi kuririmba je na muzehe, ngatera indirimbo muzehe akanyikiriza cyangwa akayitera nkamwikiriza, turimo kwiyegereza abantu cyangwa twese turimo kuririmba. Ndabyibuka tuja ku musitari, twagiye ku ndondo ku musitari tumara icyumweru cyose, tugenda tubwiriza je na muzehe, muzehe akabwiriza naje nkabwiriza. Muzehe rero ari umukristo, twamwigiyeho ubukristo bukomeye. Muzehe yahoraga atanga inka ya Pasaka. Inka ya Pasaka ni igiterane tugira rimwe mu mwaka cya Pasaka, yahoraga yitanga. N'izindi nka yatangaga nyinshi mu by'ukuri zo guheza abantu. Ndibuka igihe kimwe bigeze kuza kumurega abavandimwe hano ukuntu ngo muzehe yagendaga agaba inka, umuntu wese uje kumusaba inka agahita yimuheza agataha. Nuko ariko turamubwira tuzi by'ukuri iryo shema ryawe ugenda ugaba inka. Naho nageze muri kino gihugu akomeza kugaba inka, n'ubundi n'ubu ngubu yarazigabye, turimo turazishyura. Muzukuri yagendaga agaba, akavuga ati jewe ndayikogabiye ariko abana nzababwira bishyure, nzababwira bayitange. Muzehe rero yari umuntu mwiza, agiye neza, nta muntu n'umwe bafitanye ikibazo. Akenshi twaganiraga ubwo yari aheruka iwanje kabiri. Ubwo yaje mbere yarageze mu rugo arambwira ngo aje kunsezera, anzanira Bibiliya arambwira ati ngiyi Bibiliya mbasigiye mwanyu, rero inje kubasezera, uyu niwe murage mbahaye. Ejo bundi arongera aragaruka, agarutse arambwira ati mu by'ukuri nanone ni kwa kundi nje kubasezera. Kagira ngo ni ibya muzehe bitewe n'uko nibyo yaganiraga bene ibyo ngibyo, ariko habaye ejo bundi twiriwe tuvugana ku wa gatanu, ampamagara ambwira ngo nije ku kiriyo cya nyirarume, turimo kuvugana nimugoroba, mu kanya gatoya barampamagara ngo muzehe ararembye. Ni ukuri nafashe imodoka ndirukanka, ariko ngeze imbere ho gatoya barambwira ngo muzehe aracikanye. Rero papa, twagukundaga, warugeze igihe usoroma imbuto izo wabibye, ariko kubwo bibaye ngombwa kuko
imana iturusha amaboko ikagutwara nabyo turabyishimiye kuko Bibiliya iravuga ngo mu kuboko kwayo ngo tubone ibyiza ndetse n'ibibi. Ibyo rero imana yaduhaye turabyakiriye, ariko amahoro y'imana ikwakire mu bwami bwayo. Dushimiye imana kuko muzehe ambanjirije. Muzehe yanshatse ari mukuru, jewe ndi mutoya, ariko aranihanganira kugeza aho tungana. Tubyara n'abana 11, yarashingiye abana 10, hari hasigaye umwe, ariko sabo gusa. Nasanze ari mu rugo rwabo ari we mugabo, yari afite mukuru we akagira murumuna we, ariko niwe wabaye umugabo, yikorera urugo rwose, ashingira barumuna be. Yashingiye murumuna we w'umukurikira, dufite inka 2, atanga imwe, dusigarana iyindi. Ashingira mushiki we, tumurongoranye inka yacu natwe twari twirongoranyije. Ngo aje gushingira murumuna wiwe wa bucura, yatanze inka 4, dufite inka 6, dusigarana imwe yonse inyana. Muzehe ntaho namubangamiye mu ruhande rw'inka. Muzehe ubundi yarahinze, twarahinze, arahinga, urugo rwacu ntirwashonje, ndetse kugezaho dusagurira isoko. Twasaguriye isoko, ko ndabona kuko ntekereza yenda ntabuze nk'ibimasa 8 twaguze mu myaka yacu ari uguhinga. Muzehe yareze imfubyi, yashingiye imfubyi, yareze urugo rwa mukuru we, kandi nyine mukuru we ntiyarashoboye, abafata nk'abiwe, aramushingirira nk'abiwe, turabana n'umukecuru. Ubundi kandi muzehe yeme sinabona uko muvuga, mu butunzi imana yaduhaye ntaho namubangamiye. Aragaba ashumbusha bene wabo arabugururira. Nanje ndabakunda, nkunda abiwabo nawe akunda abiwacu. Muzehe yankoreye byiza, ntobona uko mbivuga, sinobivuga uno munsi wa none mu buzima bwacu twabaye nyemwe. Ahandi kibabwira ko ari gitangaza nuko yampaye uruhusa ejo bundi tugeze hano, nta muntu uhaye uzamuka w'umudamu aje ruguru, ariko kubera umusaza imbabazi yamugiriraga, ndagenda nja gusezerera umusaza. Abana biwe barabinyemerera, bampeza uburenganzira, banshakira inzira, bancisha mu ndege, ndagenda. Abantu bose barabibonye, ndongera ndasandagaruka. Muzehe yampaye ubwo burenganzira. Muzehe akunda abiwacu, nanje mukundira abiwabo. Ntaco nigeze mubangamira mu butunzi imana yaduhaye, ntaco namubangamiye. Ahubwo icazaga kimbangamira nuko yovuga ikintu hagashira iminsi ataragisohoza, kamubwira ngo mu mwanya uba wavuze ikintu tuticaranye aho wicaye nanje aho nicaye, tuzugenda ugitange mbere y'igihe, kandi ubonye utarakibona hagufi uzureka kukivuga, ariko nanone akagisohoza. Imana ishimwe yabanye natwe muri urwo rugenzi kugeza aho mu by'ikanisa. Muzehe yabaye umushemasi, turi kumwe. Muzehe araruha aba umwarimu, turi kumwe. Aba umupasiteri, turi kumwe. Ariko ibyo byose yazaga akora, ibyo byose agasubira agakora n'iy'abashemasi yose akayikora mu buryo waza guhakura umutsima. Yagaburiye abashitsi, yakundaga abashitsi, yaza gukunda abashitsi. Yabona abashitsi akamagira ngo yabazana ngo abashire mu nzu, akabazana, kabakira, ngakoresha uburyo nshoboye. Ni jewe wazanye uburyo bwo guteka isafuriya y'ibishimbo y'ikirinda, tejo atazozana abashitsi mu wanje ngo nkorwe n'isoni. Twazaga tuja guteka tugacuranura. Ivyo bintu yakundaga abashitsi, akavuga ngo se ngo umuntu atariye rimwe ngo abashitsi bakarya ngo ntibotaha, ngo asubire akori ateke abone ibindi nawe abone kurya. Ariko abashitsi bariye. Yakundaga abashitsi mu bwenge bwiwe bwose, yakundaga abashitsi mu kubaho kwiwe kose. Ikibabwira ubundi aratanga. Iyo yatangaga nasaga ndambirwa nuko abisohoza. Iyo yicaraga iwacu, aho yicaraga naje naho nicaraga hari hatandukanye. Si bya bindi ngo turaje inama, agahaguruka agatanga inka. Nimba ari mu mukutano, yabanje gutanga iyi mikutano, yatanze izinyubako, twubaka ikanisa, nitwe twubatse ikanisa mu Mizinga, mu Kijiji ya mbere. Ndagira ngo
izo zose yahoze atanga inka akoresha ubutunzi bwiwe, ntaho namubangamiye muri izo inka aho tuzifatiye akagurisha inka, ahubwo iwe ntababara ubukene bwacu, ahubwo akababara ubw'abandi. Kugeza yaracuruje, acuruza ni byinshi, yacuruje inka, acuruza imyenda, amakombo n'amakoti, washakaga ikoti ryiza ryose yazaga kurishakira iwacu, kugeza ahagera mu miti avura abantu. Hari umugabo umwe wagiye gusaza, asaza ari mu bimasa, agejeje ibimasa 3 n'ihene, Mukamumba abantu barahari, yari yararwaye asima, yazaga dukingiza na saa 8 ya nijoro, akavuga ngo uyu mugabo ngo sinzomwima imiti ngo nashika ngo azahwere. Wa mugabo aramwihanganira kugeza aho yarangije. Bene wabo baraza bohereza umuntu w'umugabo, ati baravuze ngo uyu muntu wacu ngo yabaga mu madeni yawe, none gayatubwire. Arayavuga ngo amare kuyamubwira, aramubwira gati yewe nimba mwaricaye mukabyiga mukavuga ngo uyu muntu nubwo ari amadeni ntimwo kwicarana amadeni y'uyu muntu mukeneye kuyishura, nimugende mugira ikimasa kimwe mu bimasa 3, bagira ikimasa kimwe barakitwishura. Ivyo byose muzehe yakoraga ibintu byinshi, ivyo nzi n'ivyo ntazi, ni byinshi. Yari umunyabuntu, ahubwo twebwe tworara ubusa cange se akambara ubusa, ariko agafasha undi muntu. Nabonye umudamu mwaza ngo umukobwa wiwe wabyaye 2 amuhe ngo namuhereza amafaranga aje guhemba. Ese noneho hari umundi muntu watunze we akora bene ayo magambo, ari ngo none se ngo ngire gute, nguranga ngo araguma yicare muno munzu. Muhereza ishashi yanje y'ihene, arayimuhereza, wa muzehe aragenda aja guhemba umwana wiwe. Ni byinshi yemese no bivuga ngo mbimenye. Yagiraga ubuntu, mu gihe yagiraga amafaranga ngo akazagira ngo abantu bose ko barayabona akayafite. Shimiye abantu, kuko abantu benshi simbazi aho nashikiye kuhava ni none. Twabanye neza, twabanye mu gihe c'ibyago, twabanye mu munezero, twabanye mu rusengero, inshuti. Ico gihe cyose yazaga arwara, abandi bose nibo bazaga. Ntihari abagabo bigeze kumwikorera bamukura mu kagogo, baramwisibuvira, aravurwa arakira. Abandi ngo buce bakamujana ku bitaro kenshi, akaza agakira, akaba umuntu muzima, nawe agaca imanza z'abandi. Shimiye abo bantu twabanye, si ukubana gusa, twaravukanye, twasangiye akabisi, dusangira agahiye, twasangiye umunezero, dusangira n'imibabaro yose, twarabisangiye, dutandukanijwe n'ibihe. Tugeze hano abantu baratwakiriye, twagumye kuja henshi, twagiye muri Kenya ngo dushike naho tubana n'abantu, turiyakiriza mu rusengero, baratwakira, turabana iminsi mikeya kuko ariko ibihe byari bimeze. Turongera turagaruka hano. Tumaze kugaruka hano muratwakira, naho ngira ngo none ngo ntibatuzi, ariko ngo nje kubona abantu naratangaye. Natangaye n'imirimo y'Imana izikora, naratangaye. Mbona abantu bose baranyeganyeze, nahoze mvuga ngo ese ndaseruka hehe, ndaseruka hehe. Mbona abantu bose baranyeganyeze, baraza, none bakaba bagize icumwera hangaha baganditse ku kiriyo camuze yeme. None uko ndabona yabaye nk'umwami, ko ndabona yabaye nka perezida. Ndabashimiye mwa bantu, mworya nabi, mworara habi. Ndabashimiye ko mwanitavye, kuba mwaraje mukaba muganditse ahangaha mugiye kumuherekeza. Ndabashimiye ntaco mfite no bahereza, keretse Imana yo mwijuru ni ifite ico zobahemba. Ubundi kabashimiye n'abana banje, Imana yahaye umugisha, Imana irabafasha. Naho ntekereza ngo se aba bantu baganditse ahangaha abana ni batabona inzira, nzogira gute, nzokwirwa hehe? Ariko Imana yabahaye inzira, bakaza bagashika ikabayobora, namwe bakaba bari hano, bakaba baje guherekeza se. Ndabashimiye mwabana banje mwe, ndabashimiye. Imana ibahereza umugisha. Nshimiye aba bantu bose abumvishije amakuru, abampaye poli, abageze hano, uwahageze rimwe n'uwahageze kabiri n'uyu munsi, n'aba bose bihanganye bakagandika abana bakabasangaho. Imana ibahereza umugisha. Njewe ndi mutoya, munemerere nanje mu mwanya iminsi kiriho, nanje munemerere nze nsura abandi,
urugenzi rwa hano ruragoye hariho amatike ariko ibyo byose nzi kuko bamaze kubitwemerera iyo bije barayiduhaye bayiduhaye turi babiri none kuba nsigaye nanje uko nshoboye nzasura abandi imana ibahereza umugisha mwebwe mwakoze ibyo byose ubundi nshimiye abantu aba bana bagiye mu gikoni bagateka yemwe hari imirimo ikomeye ibintu mwakoze titwobona uko tubivuga titwobona uko tubiharura imana ibahereza umugisha imana ibahereza umugisha jewe nkunda abantu kandi uwanga abantu uwo nguwo nyine aba ari umwanzi w'imana nta kundi twomuvuga ariko imana ibahereza umugisha imana ibaha umugisha rwose mu byo mwakoze none tukaba twarabanye neza mu itorero twabanye neza mu mizinga aho twabanye abo twabanye nibo tuvukana ariko kugeza n'abandi bose nyine nabo bavukana bose batumenyera aho hantu kandi turabakunda kandi baratugana namwe imana iraturinda ubundi yarwaye kera imana ishimwe kuko yagejeje iki gihe twabyara abana tukabashingira akabasiza bashingiye nubwo hasigaye umwe ntabwo baburiho abasigaye bazamushingira ararwara arivuza mu buryo bwose bushobotse ndamurwaza uko nshoboye kugeza imana iramufasha agakira ngo amare gukira none akabagejeje ubu bugingo ubu ngubu nari maze kuvuga ngo ni jewe uzomusiga ariko kuba mbanjirije imana ishimwe imana ikoze ibyo bintu ikabimujanye imwakire mu buruhukiro bwiza bwo mu ijuru. Nitwa Mbwirakimazi Augustin akaba ari nje imfura y'umubyeyi wacu wadusize kuri uyu munsi. Mbere ndashima Imana kuba yaraduciriye inzira tukava kure tukaza kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu. Muzi ukuri byari kumbabaza mu kumushingura ndahari, ariko ndashima Imana, shimira ubuyobozi bw'igihugu dutuyemo cya Australia kuba barumvishije akababaro nari mfite bakampa ibyangombwa kaza gushingura umubyeyi. Imana ibaheze umugisha. Bavandimwe inshuti, umubyeyi wanje ni mugari, ni munini cyane. Nje ubwanje sinumuvuga ngo ndangize imirimo yakoze. Yari igiti kinini, yari igiti cy'inganzamarumbu, abantu bose bari bugamyemo. Imfubyi, abapfakazi, abantu bose bababaye, abamuganaga bose mu by'ukuri bazaga akagira icyo akora ku bwabo. Umubyeyi wacu ndamushimira kuko yatureze neza. Yatureze neza nk'umubyeyi mwiza, atwereka urukundo, atugenera ibidukwiriye nk'abana, atwitaho, arakora ijoro n'amanywa kugira ngo tubeho. Mbese ntaco tumushinja, ntaco atakoze. Nkaba mushimiye. Data yari umukristo mu mutima, yari umukristo utaryarya, yari umukristo utagira kandi. Muzehe hari ibikorwa yakoze. Yubatse urusengero, yubatse ubutayu, yabaye umuhudumu, yabaye umwarimu, yabaye umupasiteri, yatanze amaturo, yatanze icyacumi, akagira akarusho yari yarahize cyangwa se yari yaragambiriye mu gukorera Imana. Yatangaga isadaka mbese yo kurisha Pasaka buri mwaka. Yahereye mu mizinga aho twari dutuye, arakomeza aza hano, akomeza gutanga iryo turo, aja muri Kenya Nairobi, akomeza gutanga iryo turo. N'uyu munsi aho yarari muri Zayoni, iryo turo yararitanze ndetse yarakomeje no kuritanga. Kabashimira mu by'ukuri umukecuru niwe wamufashije kugira ngo agere kuri izo nshingano zose umubyeyi wacu yakoze. Umubyeyi nkaba dushima Imana kandi nanone kuko mu ruki rw'iwe hakaba haravuyemo abashumba. Mu bana ba data harimo abapasitori babiri. Ibyo mu by'ukuri turabishima Imana. Izo ni imbuto, ibyo ni uburezi bwiza yatugaragarije kugira ngo tuzagerekere muce dukorera Imana. Muzehe yari umuganga w'abantu,
yari umuganga ndetse w'amatungo. Ndibuka baza kumuzusa nijoro ngo umuntu yarenze ngo aje kumutera urusindano. Muzehe yacuruje imiti. Muzehe yafashije akarere. Niwe uwashakaga umuti w'inka niho yagushakiraga, uwashakaga umuti w'abantu ni kwa muzehe yawushakiraga. Ibyo bintu abikora neza. Muzehe araganduka ku buyobozi bwa leta, bakorana neza. Nta na rimwe nigeze numva muzehe bamuhamagara ngo yagandiye ubuyobozi. Yabwitwayemo neza kandi abakorera neza. Muzehe yagerageje kutubanisha n'indi miryango. Ahantu hose iyo tugeze ukaba wahura aho tugeze hose ukaba wahura n'umuntu uzi muzehe aza kubwira nibura kimwe bibiri yamukoreye. Muzehe wacu nubwo agiye ariko nanone adusigaye umukecuru. Umukecuru nawe tuzakomeza kubana neza kuko twari tubanye bose bari kumwe. Tuzamugenera ibimukwiriye nk'umubyeyi wacu rwose, tuzamukunda, tuzamukuyakuya rwose. Turi hirya no hino, aho azakenera kuba hose azatubwira, ariho tuzamutuza. Muzehe yatugeneye iminani idukwiriye, aradushingira twese duhere ku bahungu ndetse n'abakobwa. Atugenera kimwe cyose umubyeyi azagenera umwana, aratwubakira, araturemesha. N'ubu ngubu turi abagabo rwose kubera muzehe yatugiriye neza, yadutoje neza. Muri abo bana bose twavutse turi abana 11. 10 bose tumaze kubaka ingo zacu, hakaba harasigaye umwana umwe. Uwo mwana umwe ni jewe umufite, turabana. Ibyo umuzeyi wacu ari kuzamukorera nzabimukorera, nzamushingira, nzamukorera ibirori byiza. Aho muzehe yakabikoze nzabikora kandi nizera neza ko azishima. Muzehe ndamwibuka mu z'ukuri, niwe watwigishaga Sunday school. Twiga ishuri ryo ku Cyumweru, niwe wari umwarimu wacu. Amagambo menshi nibuka ya Bibiliya ni ukubera muzehe yatwigishaga icyo gihe. Si icyo gusa ntiyaturetseho, ntiyarekeyeho. Muzehe niwe wawudutreninze mu bintu by'ivugabutumwa. Muzehe yavuze ubutumwa mu mizinga, akaza agerageza gutoza abantu uhereye ku bana mu buryo bwo kuvuga ubutumwa. Sinzi kubwiriza ariko gakenzi ni ukubera we. Muzehe yari umwarimu mwiza, niwe wanyigisha kubwiriza, niwe wanyigishije gusenga. Mu z'ukuri turamushimira. Yavuze ubutumwa mu karere ka Kamombo, avuga ubutumwa hirya no hino. Yageze muri Nairobi naho yavuze ubutumwa, na hano yahavuze ubutumwa. Muzehe yakoreye Imana ataryahya. Turamushimiye, Imana imuheze umugisha. Kabashimira abantu bose abazi muzehe, abo babanye, abo baturanye, abo basenganye. Yagaza ambwira igitaramo bagaza bakorana cy'abasaza, yagaza akimbwira cyane. Abo ngabo bose muzukuri ndabashimira kuko babanye na muzehe neza, kandi muzehe akaberera imbuto, bakaba bamuvuga ibigwi, bavuga ubuhamya bwe bwiza. Muzehe yagaburiye abantu, muzehe yahaye abantu inka. Ndibuka inka amaze gutanga ubu ngubu nabashe kwibuka ni inka 59. Kugeza n'ejo ubundi agiye kurangiza, hari abandi yaza tubwira tugomba kuzihereza. Rero kabamushimira kuri uwo mutima mwiza yagize, akabikora neza. Abantu bose akagira ubuhamya ku baturanyi, ku nshuti, ku bavandimwe, akaba agiye afite ubuhamya bwiza. Kuri ibyo byose yakoze, mu z'ukuri turamushifuriza iruhuko ryiza. Ahasigaye aho yagiye niho heza, tuzamusanga k'abana be. Murakoze cyane, Imana imuheze umugisha.